Kadem koyup bu buğana hoş geldin. Kadem koyup bu buğana hoş geldin. Yolun sadakatinden ile başlı. Yolun sadakatinden ile başlı. Kurban sizin kimin dosta hoş geldin. Kurban sizin kimin dosta hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Kurban sizin kimin dosta hoş geldin. Gül nazi gül yagdanan man, mayman sagan paymanan man. Kadama duluy çeşm kuşamadi, ruşan az luy düşüp khanan man. Gül gandam gül badam gül pista gül naz. Bad şaşmo kad balat me gulam raz niyaz. Gül gandam gül badam gül pista gül. این نان مخصوص عشایره با پنیر کره میخوریم، خیلی خوشمزه است. اینجا ما داریم آش دوغ درست میکنیم. آش محلیه، آش مخصوص استان اردبیله که همه با آن آشنایی کامل دارن. موادی که واسه این آش دوغ لازمه نخوده، بعد برنج، تخم مرغ، سبزی که استفاده میکنیم خود سیر که از سیر طبیعی مغان آوردیم. بعد سبزی و جعفری اینجور چیزا هم واسه این آش میریزیم و حدود نیم ساعت دیگه هم این آش قابل خوردن. Hoş gəlibsiniz. Zəhmət çəkib gəlibsiniz bu məntəqə Dəşt Mağanı Cəfərabada. Tayfi Əşair oyaqdır, inqilaba dayaqdır. O zamanki rəhbərimiz gəldi Ustani Ərdəbilə, dedi Əşair zəxiri inqilabdır. شایر عزیز استان اردبیل و دامنه های سبلان ذخایر انقلابند، مرزداران غیور کشورند. در طول تاریخ همیشه از این مرزها دفاع کردند. آشواد الله. ایشون به در شهیدن. هم از یک آشواد الله. جوت به عکس. یه عکس از با این خانواده شهدا